أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية فإنه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة أجمعين. وبعد هذه المقدمة عباد الله، فإن عنوان هذه الخطبة بمشيئة الله جل شأنه ستدور حول التوبة، فإن الأعمار تتوى والأيام تنقضي والعمر قصير والأجل قريب ولا يدري ابن آدم متى يأتيه الموت. قال الشاعر رحمه الله تعالى: أشاب الصغير وأفنى الكبير، مرور الليالي وكر العشي، إذا ليلة هرمت أختها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجات ما بقي. والله جل وعلا حث عباده على التوبة قبل حلول الأجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد دعا الله جل وعلا جميع عباده إلى التوبة، فدعا إليها من قال إن الله هو المسيح ابن مريم،
ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلولة، ومن ادعى لله الصاحبة والولد، فقال لهم جميعا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا إليها أي التوبة فرعون مع زعمه أنه لا إله غيره وأنه ربهم الأعلى، فقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودعا جل وعلا إليها المشركين قاطبة فقال لهم بعد الأمر بقتلهم حيثما وجدوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ودعا إليها أي التوبة المنافقين فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا إليها أي التوبة من عمل أكبر الكبائر وهي الشرك وقتل النفس بغير الحق والزنا، فقال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والتوبة واجبة على الفور عباد الله من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم واتفقوا أي العلماء على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. والمراد بالتوبة عباد الله التوبة النصوح وهي التي اكتملت شروطها. أما شروط التوبة فهي أولا الإقلاع عن الذنب والندم على فعلها أو الندم على فعله والعزم على ألا يعود إليه. وزاد آخرون أي من أهل العلم الإخلاص لله في التوبة لا خوفا من سلطان أو حياء من إنسان أو غير ذلك وإنما رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. فإن كان الذنب مرتبطا بحق آدمي فلا بد من شرط رابع وهو أن يبرأ من حق صاحبها. ويشترط للتوبة 3 شروط. الأول أن تكون التوبة قبل الغرغرة أي قبل حشرجة الروح إلى الصدر عند دنو الأجل وحضور الموت لقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الثاني أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
روى إمام مسلم في صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. روى مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. الثالث أن تكون قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى لأن الأمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب كما قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولم يستثن الله جل وعلا من هذه السنة إلا قوم يونس لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من استفى وآله وصحبه ومن اكتفى. hara musidɓe julɓe tedduɓe yetti allahu subhanahu wa ta'ala en juuli e nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. haray miɗo wasiyo hoore an wasiyo on wondugol e kulol allahu subhanahu wa ta'ala kala ka wonuɗen ka wirni e ka feeñi ko on wasiyo wonimo allahu subhanahu wa ta'ala hawti aram ɓe sakkitiɓe ko on wasiyo wonimo nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam huuɓintinni mofte maɓɓe ɗen ɓe maaki hule joomi moɗon kala ka wonuɗon. hara juuluɗen e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam salmina salminago islam wiwɗen khutba meɗen on e ndeɗo ñalande e oɗo nokkuɗen yiɗi yo yaaru takko ndeɗo toɓɓere huuɓitunde kala tagaɗo toɓɓere wiyetende a tawba ala accaɗo e mayre ko waɗi gurdan ɗan hino ɗuytade tum ñalɗe ɗen no yawtude tum lajal ngal no ɓattade tum hay goto anda ko honde lajal muɗum woni ko timmata. yuɓɓowo on wi'i nawɓi mana furɗini pay kunkum lanni mawɓe ɓe rewgol ɗo feƴƴa arta ñalɗi ɗin e jemmaji ɗi kala jemma nawyuɗo haray himo miññitude keso si tawi ñalande feƴƴi hinde ñalande heyre no artude hiɗen dawde hiɗen hirdande haajuji meɗen anden haajuji wuuruɗo gasata ha ñande o maayi. neɗɗo ñande o maayi o maayi day e haajuji makko ɗin neɗɗo on yari himo wuuri haray himo heddori haajuji hunteteɗi mo wattanali hakkille e haajuji ɗin ko ɗin o jokkata ha haaju makko on bona. haray e oɗo tawba musidɓe julɓe tedduɓe ko faala ɗen yewtirde oɗo tawba ko waɗi ɗen haani andude toɓɓere wootere woni karamo koɓe diina ɓen ɓe wi'ay law sakata man la ya'lamu lastaraha muslimun. ɓe andano ɓen si deƴƴi julɓe ɓen fowtotono. lorra diina kam ɓura tiiɗude ha hewti si tawi ɓe anda ɓen wowlani diina kam. haray faamen moƴƴa wondema ko en julɓe hiɗen e leyɗele julɓe kono wona islamu on woni en ñaawude ko enen woni gollitirde islamu o sendiniren ɗum. si tawi ko islamu ñaawata waalike en ala doole muɗum haray ko heddorten ko doole men hewte muɗum kon woni noddugol e lerɗingol e hulɓingol e jiñingol e rentingol. allahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu tawbata man yatub kono sen ɗetti en eɓɓi ɗettude ko en jeeya boniray en bonnanen kadi woɓɓe goo. haray no jeeya ko faala ɗen faamude
bakkatu no jeeya e jarrabuye ala daɗuɗo jarri ɓeeɗo yerhimo wuuri ko maayiɗo wo woni daɗuɗo yer neɗɗo no wuuri haray o daɗali taw ko ɗum inchallahu subhanahu wa ta'ala lerɗini e ngal damal wiyetengal tuububuye atto lajal ngal tawde en o wi kono yo gondinɓe tuube hoton ka joomi moɗon tuububuye laaɓuɗo ɗum hino jeeya ko julɓe ɓe fof ɗaɓɓira o wi e aya goo tuuɓe hoton ka joomi moɗon kono yo gonɗinɓe fii yo on heɓu malal joomi moɗon ngal atto on maayude o wi e aya goo ɓen gonɗinɓe huloɓe joomi muɗum kamɓe siɓe waɗi bakkatu ma ɓe tooñi pittali maɓɓe ɗin ɓe anditay joomi meɗen ɓe insino bakkatuji maɓɓe ɗin ko waɗi hiɓe andi ala yafotoɗo bakkatuji ɗin sona subhanahu wa ta'ala idan neɗɗo si tooñi hoore mum si o anditani hoore makko koyo hotuka joomi makko o insino si o anditanali hoore makko koyo eteno o anditira o tuuba o hotaka joomi makko ko waɗi tuububuye hino landi weltorgol e yiɗugol wona doolede tuubinta tuububuye doolaɗo joomi men jaɓata baraji muɗum haray hino jeeya ko joomi men noddi e jiyaɓe makko ɓe ɓe tuubuɓe artaka makko o noddi ɓen wi'uɓe isa ko on tigiri woni allah ngol ɗo konngol no janɗi moƴƴa bal ngol ɗo konngol hino jeeya e konnguɗi ɓurɗi janɗuɗe bonɗi wowlaɗi ka dow leydi ɗo e haqqe jalla waala o noddi ɓen wowluɓe ngol ɗon konngol wi'uɓe ɓen inna allaha huwa almasihu bnu maryam o wi afala yatubuna ila allahi wa yastahfiruna o lerɗinan ɓe ɓe tuubu o noddi ɓe wi'uɓe inna allaha thalithu thalasa o inni ɓe afala yatubuna ila allahi wa yastahfiruna o noddi kadi ɓen wi'uɓe joomi meɗen hino mari ɓeygu hino mari ɓiɗɗo konngol ngol tawata joomi men wi'i takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqu l ardu wa takhirru l jibalu haddan an da'aw lirrahmani walada jalla wa ala wi'i ɓeeɗo kadi afala yatubuna ila allahi wa yastahfiruna o wi wallahu ghafurur rahim ko waɗa noon jalla wa ala noddi e oɗo tuububuye o wiyeteɗo firaun wondude firauna wi'i ana rabbukumul a'la ɓe gandi ko janini ɗiɗo o noddi firauna yo tuubu arta bal firauna wi'i andana yimɓe leydi ndi reweteɗo sella si wona kanko wondude ɗum joomi men wi e haqqe makko idhaba ila firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha hadihi da'watun ila tawba hadihi da'wa muwajjahatun ila firaun si firauna fewtinanama tuubu haray faman dunahu min babi awla jalla wa ala noddi e oɗo tuububuye dendagal shirkanoɓe moɓen ka dow leydi joomi men yeddiraka ka dow leydi ha hewti a shirku billah o wi'ani ɓe ɓawo nde o yamiri si ɓe accali yo ɓe nange ɓe ware kala ka ɓe fotta joomi men o wi fa in taabu wa aqamu salata wa atau zakata o wi fa hallu sabilahum si tawi ɓe tuubi ɓe ñinni julde ɓe jonniri zakka haray acciteɓe fa in taabu huna ay faliyatuubu yo ɓe tuubu si ɓe tuubi haray yo ɓe acce bal jalla wa ala noddi nafiqiɓe ɓen ka tuububuye o wiɓe inna almunafiqina fi darki l asfali min annar kakale ko so yiite ɓe wonoyta walan tajida lahum nasira o ittito wi illa alladina taabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah awa o noddi nafiqiɓen kadi e tuububuye on ko wana noon o noddi faade tuububuye on mana amila akbar alkabair ɓen golluɓe bakkatuji ɓurɗi ñanɗude ɓurɗi mawnude wa hiya shirku billah wa qatlu nafs bi gayri haqqin wa zina joomi men moɗiniri ɓeeɗo tato fof o wiɓe waman yafal dhalika yalqa athama kala waɗɗo gotalɗe ɗiɗo maayi e mum o fottoya e sattede nde o townata yudaafu lahu l adabu yawma alqiyamati wa yahludu fihi muhana ko heddoytoɗo toon so maayi e muɗum wondude si tawi ko bakkatu jano hara ko julɗo hara himo dagintinnimo si tawi o dagintinnalimo finde ahlu sunna wal jamaa nden wi'ay kabairul muslimina tahta al mashia illa man taba wa amana wa amila amalan saliha si wana on tuubuɗo o gonɗini ko o yedduno kon
o golli gollal ngal o yeddirnongal joomi men wi ɓen ɗon o fodi ɓe jaɓangol ɓe tuubu buye wattitana ɓe faljereji ɗin moƴƴereji wallahu jalla wa ala o fodi ɗum ɗo waɗuɓe ɗum ɗo ɓen o wi wa kana allahu gafuran rahima wowa tawbatu wajibatun alal fawr tuubu buye on hino waɗɗi e dow ko haani ɓurde yawde min jamii dunuɓe dendangal bakkatuji ɗin ɗi janɗiwo ɗi fanɗiwo wata goto fanɗi bakkatu imamu nawawiyu rahimahullahu ta'ala ɓe eggi ka sharhu sahihu muslim ɓe maaki karamo koɓe dina ɓen fotti wondema tuubu buye hino waɗɗi e dow jeyaɓe ɓen e dendangal bakkatuji ɗin ɓe waɗa ɗum kadi no ɓuri yawirde si ɓe wawi waɗande hoore maɓɓe ɓe darano ɗum si ɓe wawali ɗum kamɓe tigiri julɓe ɓen daro wallitoɓe no ɓe hewtira no wawete waɗirede noon wo wala e juusu takhiruha sellata nennitugol tuubu buye balnelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ko joomi men ɓurata weltorde tuubu buye jiyaɗo yedduɗo joomi meɗen lundimo si on tuubi arti ka joomi meɗen ɓuri ko jiyaɗo yaltinuɗo e mbaɗɗateri muɗum tawi ñamete makko e jaram makko no e dow mbaɗɗateri ndin o yaha e boowal e ladde woɗɗunde ka yimɓe hoɗi mbaɗɗateri makko ndin fuutomo majjiramo e ladde nden hara o eɓɓata seppugol yilto eɓɓata seppugol hoota e o heɓɓata kadi seppugol hewtoya o waalo sengol e leggal o fowto o innayi o waalo fowto ɓa o eɓɓata yahugol ka o waali ɗon fayda hari o sifori taƴiɗo yiitugol mbaɗɗateri makko ndin joomi men soggita mbaɗɗateri ndin haa ndi hewtita ka o woni ɗon ndi daro ndi habbomo si o fini o yiɗi mbaɗɗateri ndin welo ngo heɓata ɗon ngon mbaɗɗateri ndi o taƴuno artay ndin arti o felliti joni wawgol hewtogol hara o halkaki ka burure ɗon o weltoto ha o inna joomi mi weltanikema ko waɗanɗami kon ko danduɗami e yeɓagol e nde ɗo burure mi weltanikema miɗo hollama ko min woni pullo maɗa on ko an woni maccuɗo an on mi weltanikema ko waɗanɗami kon hada min shiddati farah awa ganni welo welo ko ɗo haaɗi ko ɗum mo weltike ha ɓurti ko heewi si o wowli fewdo ɗon o faljay joni noon eten nelaɗon ɓe maaki welo welo oɗo jiyaɗo weltiɗo ha falji saabu welo welo ngon joomi men no welto welo welo ɓurgo ɗum si jiyaɗo makko yedduɗo mo ma lundimo arti haray doole men e feere meɗen e jiyaɗo mortiɗo imma koye bakkatu o yani imma koye kufru o yani imma ko e ridda o yani doole men ɓurɗe mawnude ɗen ko ɗiɗi ko lerɗingol e rentingol e toranagol jiyaɗo on no woodi ko joomi men jonni lanɓe ɓen ko kamɓe si ɓe darani ɗum waɗata ɗum no woodi ko joomi men jonni noddoɓe ɓen ɓen ɗon golle maɓɓe ɗen kala ko yani ko hooti e bakkatuji ɗin koye ɓe daro ɓe lerɗina ɓe rentina haray amma ɗettugol ko jeeya e piiji yanayi ɗiɗin e angal jangitugol battane piiji ɗin hino jeeya e ko memminta soñjaji ɗin wattane haqqille muɗum hino jeeya e ko faanda e oɗo tuubu buye woni tuubu buye laaɓuɗo ko ɗum neɗɗo si waɗi bakkatu koyo lerɗine ha o arta ko waɗi bakkatu mana si waɗama ko tuubu buye laaɓuɗo montatamo tuubu buye laaɓuɗo on non o timmina e sartiji tati woni al iqla'u ani dan jommum ɓoro e mum kissan ka andi ɗon summa an nadam ala fi'li neɗɗo on tuuba o ninsa ko waɗani hunde nden kon hiɗen andi noon forsaɗo ninsata ko waɗi ninse ko golle ɓernde na yaasi ninsata ko nder haray ko wallitotoɗa jiyaɗo on ko ha o yi'a faljere nden o qirrito faljere nden o qirrito ninse ɗen ko ɗon o heɓata hunde nden kono naasi o hulɓinama o kambanama o ejinama ɗum ɗon fof tuubintamo hayso o arti e ɗum si tawina joomi men artiri mo o heɓata baraji artugol ngo ko ɗum si tawi no jeeya sartiji tuubu buye woni ko wiyete ninsugol annadamu tawba aslan hikkiti ɗon neɗɗo on fiɓa o bakkatumo yani ɗo e muɗum o tuubi o arti o fillitatako wattugol on ɗon bakkatu yerhimo wuuri en andi ɗiɗo fof ko piɓe ɓernde ni ɗum ɗo no landi gollal ngal iwa ka ɓernde balkaramo koɓe go ɓeydi e sartiji ɗin
tawgol neɗɗon hino laɓɓinani joomi meɗen tuububuye on yo taw wona kulol laamu o tuubiri, yo taw wona hersugol yimɓe ɓen o tuubiri, yo taw ko kulol joomi meɗen e hersa joomi meɗen o tuubiri. ɗum ɗon timmirta si wona noddugol moye lerɗingol. faame tuububuye o si nafay taway neɗɗon ko tanƴini e muɗum ko baraji joomi meɗen ɗin, ko huli e muɗum ko lette joomi meɗen ɗen, on say tuububuye makko on heɓanamo baraji. si tawi bakkatu on hino reppodire haqqeji tagaɓe ɓen, haray sarti ɓeyde to ɗon waɗɗagol laaɓugol neɗɗo on e on haqqe yonirɗo e tagaɓe ɓen. si wona ɗum haray ɗum habbitoytomo. hino jeeya sartiji tuububuye fi yo sellu jaɓe ara nun ɗum tawgol tuububuye on ko atto neɗɗo on hirango mayde, o addo on ti hirango mayde. si ko atto ɗum ɗon bakkatu on ko janɗi o tiiɗi o, si joomi men arki simo arti atto ɗum ɗon jalla wa ala jaɓanaymo tuububuye. ko ɗum si joomi men o wi'i tuububuye on ka joomi meɗen ko jaɓanta ko ɓen wonɓe gollude bakkatuji bonɗi ɗin e majjere ko alda e andugol. si ɓe andi ɓe tuuba ɓe rutto ka joomi meɗen, ɓen ɗon haray joomi men jaɓanayɓe tuububuye ko waɗi ko anduɗo ko ñeeñuɗo. ko wana noon tuububuye jaɓantake ka joomi meɗen, ɓen wonɓe gollude bakkatuji ɗi ha mayde nden tindodira e maɓɓe ɓeynna joni mi tuubi, joni mi tuubi. tuububuye jaɓatake gila ɗon. haray no jeeya ko faala ɗen findinde nde toɓɓere cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ɓe maki no jeeya eno jiyaɓe ɓen jogitorte e mortanɗe maɓɓe ɗen e faljanɗe maɓɓe ɗen. jiyaɗo kala mortande nde o yani e muɗum, faljande nde o yani e muɗum, siko konngol siko gollal, no jeeya ko attete jangitaneɗe e makko, atto wowlugol e makko piiji ɗiɗi. ɓe maki mana arafa haqa'iqa aqwali nnasi wa turuqahum allati da'atuhum ilayha arafa alhaqa wa rahima alhalqa. kala ko waɗi neɗɗo on yo ndaaru taw ko waɗini kon, atto o ñaawude ko waɗi kon. si tawi andama ko waɗini kon, sikke wo ala ko waɗini kon. si ñawndama ko waɗi kon iway. si tawi ko waɗini kon ñawndaka, haray ko waɗi kon wawata ƴiwde sabu on no heddi. haray ɗum no jeeya ko jangitete e haqqeji jiyaɓe ɓen. haray wattanen hakkil rentoɗen neɗɗo mortade e diina ma neɗɗo faljude e diina, waɗen sabuji heddinayɗimo ka o mortito. ɗum no jeeya ko ɓuri hulɓinade. ko waɗi si neɗɗo on ejinama, o hulɓinama, o kambanama, ko imma o ɓeyda cuucal o heddo e muɗum, ma ɗum o artande nde nafatamo kanko. haray toɓɓere jande ɓuretende wattanede haqqille bakkatuji jiyaɓe ɓen. ko waɗi kulluna mutariduna lil aftar. neɗɗo yerhimo wuuri battane makko hay goto anda ko joomi men andi. den toro subhanahu wa ta'ala nde moƴƴinta battaneji meɗen e fof meɗen. haray hino jeeya e ɗimmere nden neɗɗo on eto tuubugol ngol atto nange ngen fuɗirde kange mutirayno ton, bimana nge ronka fuɗitirde kange wowi fuɗirde ɗon. si ɗum ɗon hewti haray ɗum min alamati sa'a al kubra, no jeeya e alamandeji dargal jani ɗin ɗi tawata ɗin mo tuubali ha ɗon. haray tuububuye on hande kadi hittaka joomi meɗen, bal o jaɓatamo. ko ɗum si jalla wa ala o wi'i ɓe wonɓe yeddudemo, taw si ɓe habbiti e ɗi bakkatuji maɓɓe, si wonande malayka ɓen arata e maɓɓe, ma ɗum alamandeji dargal joomi men jani ɗin ara e maɓɓe. ñande ɗum ɗon woni nafata wonki ki gonɗinano siki gonɗini, ma ɗum wonki gonɗinnoki ki wakkilaki ki ɓeydi e gonɗinal makki. idan si alamatu sa al kubra ari, mo gonɗinano si gonɗini nafatamo, gonɗinnoɗo si ɓeydi wakkilade kadi nafatamo. haray hino jeeya e ko hanuɗen wattande hakkil e toɓɓere nden. imamu muslim ɓe fillike ɓe maki jalla wa ala nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki jalla wa ala fonta e juuɗe muɗum ɗen jemma fiyo faljoɓe bonnaɓe ñalorma yoɓe tuubu ɓe hoota joomi men jaɓana ɓe. joomi men fonta e juuɗe muɗum ñalorma fi faljoɓe bonna ɓen ka jemma yo tuubu o jaɓana ɓe. o serata himo weeɓita himo uddita damal tuububuye e yeeso jiyaɓe ɓen ha ñande nange ngen ƴelli tori nge fuɗiri kange mutirayno toon.
balnelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki kala tuubuɗo atto nangen fuɗirde kange mutirayno toon joomi men jaɓanaymo tuububuye no jeeya chartiji ɗaɓɓaɗi ɗin ka tuububuye an takuna qabla nusuli l adab atto lette ɗen tippaɗe e jiyaɗo yedduɗo on ma ɗum e mofte yedduɗe ɗen waɗi jalla wa ala o halki moftali attiɗi ɗuɗuɗi ɗi tawata ko bakkatuji woni saabu ha ɓe halka joomi men ittitali e yedduɓe ɓen ha o tikkani ɓe o fokkintinni lette ɗen e maɓɓe siwana an yimɓe annabi yunus ɓen alayhi ssalam harayin fayda ɗo ko faala ɗen lerɗinde ko noddugol hoore meɗen en fof e tuubugol hoota ka joomi meɗen bakkatuji ɗin no ɓurda woɓɓe ko bakkatuji konngol jogi woɓɓe ko bakkatuji golle jogi woɓɓe ko bakkatuji kufru jogi woɓɓe ko bakkatuji ridda woni ko jogi ɗiɗo ɗi foppu majji ko jogi ɗen ko ɗiɗi fewndo ɗo o ara nunkum ko yurmingol jiyaɗo o ananamo si ɗum ɗo selli e ɓernde torantoɗo ɗimmo muɗum joomi men ko ɗen ɓerɗe jaabinanta si tawi yurmingol neɗɗo on e anangol mo e hulangol mo yaadali e torare nden allahu jalla wa ala la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillahi o jaɓata du'a e ɓernde weeɓitinde ma ɗum wirnide huccitunde si ɗum ɗon feƴƴi ala men ɓurɗo ñanɗude ko toragol joomi meɗen wonande jiyaɓe ɓen fof toragol joomi meɗen wonande jiyaɓe wonɓe mortade ɓen yalta ka diina makko hoota e diinaji goo yoɓe artu ko waɗi joomi men jalla wa ala ɗum wona ko sattanimo koni tun en ayni tawi waktuji tororɗi ɗi on andi salafu salih koɓe ɓurayno hoolade gollitirde ko toragol joomi meɗen kono buy emen hande ko ɓurata hoolade gollitirde ko konnguɗi ɗin e golle ɗen hara noon konnguɗi ɗin fayda si tawna annduɗo wowli o yiɗa e moƴƴinde o bonna ɓe wi haqqu man la yarifu shey'a assukutu anhu haqqe mo annda hunde ñawore muɗum haqqe makko ka diina ko yo deƴƴu e mayre si tawi mo annda wowli o bonnay mo seytini tikki wowli o bonnay si tawi sabu on ɗaɓɓitaka annda ko waɗini jiyaɗo on haray wawatake ñawndede illa o haray ɗum ɗo no jeeya e ko faala ɗen ɓeydinde hoore meɗen ɓeydana julɓe ɓen fof ɓeydugol wattugol hakkil e piiji ɗin ko waɗi hay goto anda ko honto fitna immonorto julɓe ɓen ɗi mana fitna hino waywa ƴulɓere e nder huɗo yoruko si accama ha huɓɓi aynama ha nangi aynama ha fokkiti haray ɗano ɗanninta haray wattanen haqqil gollitiren ko joomi men wi en ko sikke yiɓe noddaɓe ɗo fop gila wiwɓe joomi men no mari ɓiɗɗo gila wiwɓe ko isa woni joomi meɗen gila firawna gila ɓe fof munafiquna kuffar joomi men weeɓi tamɓe damal tuububuye si tawi damal tuububuye weeɓitama si tawi jaɓama ko ɗon ɓuri moƴƴude kono si tawi yimɓe ɓen wowli tun goto fof wowli hunde ne ñawirama leñolngol hunde ne ñawirama dambe ɗen hunde ne ñawiraka diina kan moƴƴata wona men waɗama ko diina kan waɗama wona men bonnama ko diina kan bonnama mo walli joomi meɗen joomi men wallaymo in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ɗetten piiji ɗin ɗi fop natten ande diina joomi meɗen kan haray julɗo ɗuytike e diina kan himo wuuri daroɗen no joomi men artiramo sabuji ɓurɗi mawnude ɗin ko ɗiɗi ko wowlugol ande laɓɓina ñaawoje ɗen lerɗina yimɓe ɓen nodda ɓe lerɗina ɓe tuububuyeji ɗin haa ɓe anda si tawi o arti haray ko joomi men yiɗanimo ɗum si tawi o artali haray ko joomi men muyanali tagaɗo kon doole ma wawatamo waɗande haray ɗum ɗo no jeeya ko faala ɗen wattinde hakkil ɗuyten haalaji ɗin e muɗum torodiren si hunde yani tenti hawtude yimɓe ɓen fof ɓe anda ɓen yo deƴƴu acce anduɓe ɓen wowla konngol gando seeɗa hino ɓuri konngol mo janga buy
janguɗo si wowli seeɗa haray no moƴƴi ɓuri mo janga si wowli bimbi ha kiikiiɗe. si en dartinde toɓɓere yanude ɗo fayda illa man rahima rabbi ko woni jumpude muɗum wowla kon si tawiɗa andi seeɗa qawaidu dini a taway aktharuhum yatakallamuna bil qalb, hiɓe wowlirde mone, hiɓe wowlirde tikkere. joni noon mo monike si tikki on andi o hana wowlude. tikkuɗo nayo wowlu, ko wawɗo wondude sago mum wowlata nafa. haray ɓeyden wattande hakkil e ɗum ɗon yo jama on rento fof yo wowlu. kono ɓayri téléphone ji ɗi newnani en jogiiɗo connexion o no wawi natude cuurum mum omba film o wowla ko faala naɓa habbaki arowo landito fi honmum honto dalil ma on. ɗum ɗo haray si karama koɓɓen immaki dari bonay ko waɗi bone ka iwranta ɗo yimɓe ɓen hay goto anda. jalla waala o wi kadi wattaqu fitnatan fa hadihi nakira la tusibanna alladina zalamu minkum khas. fitna si ari hippata memminɓe ɓen tun. nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki si bone fokkiti e yimɓe anduɓe ɓen jooɗi ke jogitaki juuɗe maɓɓe ɗen haɗi ɓe waɗugol. si bone on ari huuɓi tayɓe kamɓe deƴƴuɓe ɓen hayen. haray wattanen hakkil e ɗum ɗo. haray ko faala ɗen andintinde kon ko ɗum ɗo toroɗen joomi meɗen yo arkiso en tuubugol hotaka makko. kulluna dawu khata, en fof ko en faljoɓe balle en fof ko en faljuɓe ko faljereji ɗin woni ko ɓurdata. jogano ɗen julɓe ɓen toɓɓere nde imam ahmad jogitino nden ɓe makaynoye du'aji maɓɓe si tawi ko jiyaɗo goto morti ma ko jiyaɓe ɗuɗuɓe morti. imam ahmad du'a maɓɓe on ko goto. joomi men no jaabinamo si o iwri e ɓernde laaɓude ɓe makay allahumma man kana min ummati muhammadin ala gayri lhaqqi wa huwa yadunnu annahu ala lhaqqi faruddahu ila lhaqqi maraddan jamilan hatta yakuna min ahli lhaqqi ya rabbal alamin. oɗo ko du'a huuɓituɗo kala jiyaɗo mortiɗo. siko khas ko o du'a tororantamo kanko tigire inde makko. si joni men jaabinanima ko a jaabinanteɗo artiraymo. si tawi ko groupe ɗuɗuɗo ko oɗo gollirantaɓe am ko waɗi buy e yanoɓe sifa bakkatuji ɗuɗuɗi haray woɓɓe maɓɓe faamay ka faamu mu raɓɓi ɗugu. ɗum ɗo kadi no wawi wonde sabu julɗo so jangali dina makko o luggini e makka ko yewtatamo ittamo e makka kon haray satta. awale ɗen renti hay wonɓe wiwde hino jangude dina kan hiɓe renti gandal maɓɓe e dina kan ko honto fewni. ko honɗum faamuɗen julɓe ɓe wattali hakkil e jangugol ka dina ko honto haqqille maɓɓe fewdoto e ka dina kamɓe. ɗe renti wiɗen yimɓe wonɓe wiide ko jangoɓe ɓen si a gollodiri buy e maɓɓe ma yi alhaali buy e maɓɓe a taway angal andugol ka dina ka ɓe wi hiɓe jangude no heewi tew e maɓɓe ko honɗum faamuɗen. julɗo mo wattali hakkil fi jangugol ka dina himo woni julɗo inde ko julɗo tun majjere oɗo ka dina ko ha honto yata. joni noon sen etaki ñawdanɗen julɓe ɓen sabuji ɗin faamen haray ñabbeli ɗin wawata ndikkude. ɓe inni ñawdowo kala nawnare o ñawday al aradu thumma al amrad. kala mo ñawdali al ardu ardul marad o wawata ñawdude al marad bal ñawdugol ardul marad yatimmu bihi al qada'u ala al marad. ɓe wi si neɗɗo nawni nawnare o wi reedu andum no muusude reedu andum no dogude ma ɗum hoore anden no muusude haray si ko ñawdoɓe tigiriɓe ɓen ɓe jonnatamo tun lekki ɓen no yahu yara. ɓe ɗaɓɓita e ardul marad ko honɗum ko rendu woni dogude hi ko honɗum ñamuɗon o wola ko sakkiti ñamude kon ɗon wowi ñamude ɗum o waye lekkiki wona yo yar goɗɗum koyo accu ñamugol ɗum ɗon. so acci ñamugol ɗum ɗon lekkikin haray ari dukke gisa. amma noon si o jonnama lekki yo yaru wondude kontingol sabu nawnare nde taw si lekkikin foolay nawnare nde foolata. joni ko ɗum ɗo faaleteɗen cheikhul islam ko yewti kon no laaɓi ɓe maaki mana arafa haqa'iqa aqwali nnas. kala etiɗo ha andi kala julɗo mortiɗo ko liɓimo e mortande nden kon ko honɗum
kon ɗum ittimo ɗo addimo ɗo si ɗum selli wa turuqahum allati da'atuhum ilayha ko honto o rewi ha o hewti ɗo si ɗiɗo ɗiɗi sallanima e kala mortande julɗo arafa al haqqa a wawa e andude gonga on e ko falji kon wa rahima al khalqa yurmeɗa mortiɗo on wawamo nangude yaltinamo si ɗiɗo majjanima a yennaymo tumma sonkanamo ma sabotamo no gasa kambanamo ejinamo no gasa o suɓo yondinoro mayugol e muɗum haray noon julɗo si unike e ngayka haqqe siɗɗo makko julɗo ko tippanagol mo ma tippinangol mo ko ƴawra wona jokkintingol mo ton hayri ko ɗum si Abu Darda radiyallahu anhu ɓe tawno yimɓe ñande goo no aybina yimɓe yanuɓe bakkatuji o inni onon ko wonɗon wowlude ɓe ɗo ene si onon e ɓe on yaaduno e laawol ɓe woopiti e laawol mongol ɓe uni e ngayka ko honnum waɗayno ɗon koyon daro ñaawonɓe landoɗon ɓe ko honnum okkiɓe ton aybi noon ɓe huɗonɓe kaa koyon walluɓe ɓe ƴawa kontinon ɓeni men wallayɓe ɓe ƴawa woɗo noon wona ɗum wonɗon wadde ko waɗi o ko siɗɗo mo julɗo mo wonno ɗon yaadude e laawol mongol o mortike unike ka nder ngayka koyon jooɗo ñaawonmo kaa koyon wallumo yaltataw ko honno yaltinirton mo ko toɓɓere mawlanande woni ɗon haray ko tigiri fulasa ko faalaɗen kon e nde ɗo toɓɓere torondiren nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ida takallamati ruwaybidatu fi l amri l am fantadiru saa e riwaya goɓe maaki ida takallamati ruwaybidatu fi amri l am faddimaru alayhi si tawi ɓe janga anda faamaɓe jumpani mofte ɗen e fiyakuji jani ɗi karamo koɓɓen heeroriɗin haray halkare fokkiti eɗen mofte ɓe halkoto idan enen ɓe andaɓen taalibaɓe ɓen haray ɓe newnanaka ñawugol ka islam taalibajo ñawata taalibajo ko jonna ko lerɗingol e noddugol e waajagol e lerɗingol e noddugol e waajagol kaari waɗi hunde kaari ko honɗum min anda ɗum kaari waɗi hunde kaari ko honɗum minen min wata wolude fi ɗum minen ko mo jaɓali yo ar fokkitiɗo yo ar ko ga minen ko noddugol min wi'a wona ñawugol sen heɗitike fewno ɗo konnguɗi ɗuuɗuɓe wonɓe wolude nde toɓɓere wonande wolede ka yaasi ɗo buyi e maɓɓe ko ñawore nden woni wattude noddugol si a ñaawi noon faljuɗo a noddatamo a noddaymo taw so a noddalimo haray wawata wonde ɓen andi hay hukumu shar'i o julɗo si mortike yalti ka dina hooti e kufru o laɓɓini kufru on haray islam jaɓata ñaawudemo ha immina darotoɓe anduɓe ka o mortori ɗon ɓendinɓe gandal e ɗon ɓe yaha ɓe jooɗoɗo e makko ɓe yewta ɗen andi sharia no newni yo okke balɗe tati o yewtide hara ko ɓe seytinta hiɓɓatako tikkata haaɓata anduɓe kala ko ka o yehi ɗon ko naɓata ɗon goɗɗo kon anduɓe ka o artata ɗon ko artirtamo kon ɓe haani darade ɓe waɗanamo ɗum balɗe tati si ɓen ɗo ronki ko ɓen jonnata imminɗoɓe on lanɗo on inna oɗo wona majjere wona subuha wona hay hunde wona jilɓaye ko teware e fandare haray oɗo gila ɗo e komin faami kon ka dina joomi meɗen o yalti ka dina islam joni hunde nde wattama e juuɗe ma allanɗo atto ɗum on andi yanugol mo ka kufru tum sellata ñawugol mo kefeero hande kadi kisa ko waɗi laysa kullu man waqa fi lkufri waqa alkufru alayhi wa laysa kullu man waqa fi lbid'ati waqa'at lbid'atu alayhi ka ahlu sunna wal jamaa hiɓe mari shurutun tatimmu wa mawani'un tantafi qabla an yahkumu ala kulli fardin waqa'a fi kufrin aw bid'atin ko angal jaɓugol nde ñawore nde toɓɓere ɗo woni en lorrude hande ka yaasi neɗɗo yana e kufru tum mo anda taw hunde wi'a na o waɗi ka o waɗali o waɗi ko kefere ɓay o waɗi kana kufru o waɗi ko kufru si oɗo ñawani en honto fokkitude e o waɗi bida on ka o waɗali fi ko karamokojo o waɗali bida on o waɗi e joni si karamokojo waɗi bida kañum wonta bida yankojo hay sina karamokojo goy na waɗugol bida on wattata waɗɗo on bida yankojo na waɗugol kufru on wattata waɗɗo on kefeero
no woodi ko artata toɓɓe ɗiɗi woni sartiji ɗaɓɓiteteɗi taw si ɗin timmi si ñaawen mo no woodi piiji pottotoɗi taw si ɗi no pottimo non ñaawen mo ka kufru o ka bida awo ko ɗum ɗo ahlu sunna wal jamaa sertiri e fir'atul khawarij si ɗum ɗo wonaali en noddana e qur'ana e sunna gollanen al khawarij ka heggo maɓɓe ka ngesa maɓɓe haray wattanen hakkilta en hawju e piiji ɗin accen annduɓe ɓen wowla e majji enen yahen wallahi si en ñaawaali yanɗo e kufru en ñaawaali yanɗo e bida'a si en maayi joomi men landitata ko en ɗum enen ko waɗi lasna ahlallahu wona en yimɓe mum mo wana jonmo mo wawata hunde si waɗali nde o landatake goy ko ɗum si cheikhul islam ibni taymiyata ɓe maaki la yuqimu lhujjata ala nnasi illa ahlu lilmi wal ikhtisasi hatta la yajtari'a mujtari'un ala takfiri lmuslimina bigayri haqqin ɓe maaki haala ñaawude julɓe ɓe yani e kufru ma ɓe yani e bida'a siwana karmo koɓe janguɓe heeraniɓe waawugol yewtugol sifa ɗum ɓe ko honno wi'anɗen ɗum ko wata jiñowo jon hamasa feƴƴan en heeferɗinna mo wonaali taw keefeero yaltina ka sunna mo wonaali taw bida'a yankojo ko ɗiɗo ɗiɗi ɓurɗen marde fewndo ɗo soñja yaasijo wattanen hakkille ɗum ta en yaaru e piiji ɗin hoore nden yaaren e piiji ɗin gandal e hakkil si enen en wowlaali yanɗo e keeferankaku ko keefeero en wowlaali yanɗo e biɗa ko biɗa yankojo la nusalu anhu li annana lasna min ahli lilmi wal ikhtisasi bal ko si en waɗi ɗum landito e ɗen ko hon ɗum waɗan ɗen joomi men wimo wujji taƴe junngo makko ko julɓe ɓen o fewtini mo waɗi zina so jomba hoccemo simo jombi waremo ko julɓe ɓen joomi men wi ɗum ene hande si goɗɗo ñentike ɗo wari debbo jeenowo ma wari gorko waɗɗo zina hakkunde maɓɓe joomi men weltanoytomo ɗum ka lettaymo o lettaymo koy koko wi yo waɗe o waɗi kono na wiwɗo yo waɗe on namo wi yo waɗo on waɗi ko ɗum o lettirtamo famen ɗum moƴƴa mbilejo hadduhu ko alqatl sa ñentike ɗo hande a wari mbilejo ka suudu makko joomi men lettoyte ɗum ko waɗi o wi'i ñawore nden kono na an o wi'i oɗo julɗo mortike yaltika islam yani e kufuru sa wi ali ko keefeero a landatake ɗum an ko waɗi na an jonna ɗum bal si a wii ko keefeero joomi men ñawoyte ɗum an oɗo neɗɗo sunna mortike pottike ka sunna yani e bida sa wii ko bida a yankojo a landitoyte ɗum si a wi ali ko ɗon daɗata yan nasta eɗen faamude ɗen faala nde toɓɓere saaha wonde yaasi fewndo ɗo ɓe haana wowlude ɓen yo deɗɗu haanuɓe wowlude ɓen yo wowlu en fowtoto kono wonɓe wowlude ɓen no ɗuuɗe toɓɓere nde kullun yatakallamu aw jullun yatakallamu bi hawahu wa bi aqlihi haray wona noon mo mortike waɗata o gandi boy no woni wowlirde ni ka yaasi fi nde toɓɓere ino faami kañum heddoto ga maayi day e islamu mum hay goto andano mayirta no gasa ñande goo haray ko an tigiri waɗi ɗum ko waɗi ɗen andi bakkatu ko honde mawnantama ko so wonali jarrabuye maɗa so woni jarrabuye maɗa ko janɗi wo haray mo fanɗamma sa jarriborama bakkatu ko heddiɓe ɓen janɗintamo an hara rentama ko hunde o gandi no soni jarrabuye ko nu haray waɗɗi koyen wallumo o yalta haray hulasa on ko toriɗen konge nde toɓɓere enen taw koye jaɓu tuubude rutto e bakkatuji ɗi marɗen ɗi si hewti kaari ko keefeero enen ta en wowlu ɗum si hewti kaari ko bida yankojo enen ta en wowlu ɗum si wowloɓe ɓen wowli jokken golle ɗen ko kamɓe wowlata landitoye yaafe enen si en wowli hay si en hawriti ko en ñawoyteɓe o gandi hande si neɗɗo opéri ɗo goɗɗo suudu o ñeñini ha o ñooti reedu ndu o yalti hara o mayaali o gandi laamu ngu si andi fimum no hani mo sokoyde ka o mayaali kono mo wawno mayde fii hon ɗum
haray tigiri dina kan no hulɓinani en fewndo ida takallama fil umuri al kullu si fof wowli ɗi haray ko hombo heɗete etoɗen heɓen heɗotoɓe heɓen kadi heɗeteɓe mawɓe fulɓe fuutaɓe ma kay fof no hani ñamude tewu kono fof hana hirsude ko ñamete ko woɓɓe habbo ha hirse si hirsama defama ma hirsama woɓɓe koye soodu defoya ka fof hirsay mo hirsata ñamata ñamowo fof hirsay tan waɗu ɗum nde toɓɓere ɗen faala yen deƴƴu e mayre enen siko gonga ɗen yiɗi dina kan ɗen anani mortiɗo on joni men no waɗi waktuji kaw torete o wiya ɗon a torotolan tum mi jaabina terto ɗen sonko ngon toroɗen mo yahen ka tore hande ko juma ka hande ko juma inna fi hada al yawm sa'a nde ñalande hande no mari waktu jomi men so torama e makko tum o jaabinayi on waktu ko ɓaawo alan sara ha futuro ko ɓuri jiccude ko siko gonga meɗen hande ɗen hani waɗande ɗum o mo wonɗen wiide ɗo mortike yalti dina o ɓe waɗanmo ɗum si tawi en fof en waɗi ɗi si buy emen jaabinantake no gasara e jaabinanteɓe no ɗon si tawi noon jaabinanteɓe weltidike ɓe jaabinantake ɓen kadi yeehi haray golle ɗen honto ɗe yaltoyta waɗen ko wiyaɗen ko wiyaɗen mo mortike koyo en torano koyo en noddu koyo en lerɗimo wona enen ñawatamo ñawoɓe ɓen yo deƴƴuɓe ɗum laysu min ahlihi si ɓe waɗi ɗum jomumen landitoy to ɓe goy faamen kaari woni kefeero kaari woni biɗayankojo wona o waɗi kufuru on wattatamo ɗum wona o waɗi biɗa on wattatamo ɗum si tawi ko o julɗo hari ma ko sunnayankejo hari ko ɗum ɗo woni en tampinde e ronku sendidirde waɗuɗo on e wonɗo on mi anda sen faami waɗuɗo on e wonɗo on lowere ñande no hakkunde ɗon waɗɗo kufuru on e kefeere on no woɗɗodiri waɗɗo biɗa on e biɗayankojo on no woɗɗodiri ko angal sendidirgol ɗum woni en soñjude deƴƴen e ñawugol yimɓe ɓen enen ñawoɓe ɓen kamen no fanɗiri wano opéroɓe ɓen fanɗiri ka docteur ɓe ɓen kala dawo kalabtan honno wiyeten mo na mo jogui dolokke danejo ko tongo dawata o arta ko honno wiyeten mo meɗen mari siɗɗo docteur jo kanko ma andi na o docteur ko wallitotoɗo docteur ka no woodi wiyeteɗo ɗo opérowo on ɓen ɗon ko talata tum ɓe arata ɓeɗo fof susata opére opére on ko talata tum ara si woppi talata ko talata kay heddiɓɓen wawata essayde ɓayɓe neebiɗi e maɓɓe ko goto opérata si hôpital on fof woni opérowo goto enen si en fof en woni wowloɓe opéroɓe haray moƴƴi accen ɗum deƴƴen e nde toɓɓere torano ɗen neɗɗo on joomi meɗen bi qalbin khashi'in mutadarri'in wa bi mahabbatin lahu an yarji'a ila din gasi ko heddi kon accen karamo koɓɓen wowla karamo goɓe ɓen enen jokkitoɗen golle men heddiɗe ɗen janngugol e jannugol e waajagol ko nu wiwɗon o kaari menen men hewtaali ɗum taw yaylanɗo ɗon karamo koɓɓen enen yuɓɓata ko on say yuɓɓata ma fo haray ko ɗum ɗo woni ko faalano nen sappinde e damal ngal ɗo wiyetengal at tawba hada wallahu taala ala wa alam wa nisbatu lilmi ilayhi aslamu allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ربنا سافو جلنا جاكو تمين تبراجي جلنا وتقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. تلفون والد. تلفون والد. تلفون سامي. تكنو.